Mına bizdin Bazargorgon rayonuna çoğun meçit kuruluşunu başladı. Köpten beri kütken bizdin niyetimiz orundalып, mına Padıvalı menen 3 etaş meçitli kuruluştu başladık. Mına hazır ekinci aydın özü bütüp atat ekinci ay. 3. aya qarap ketip atat. Bu 2. etajı, 3. etajga başladık. Meçitin kuruluşuna köp jardam bергenden, birinciden elge rahmat, akçası menen, meneti menen, kengeşi menen jardam berişti el. Aytıp kete turgan bolsok, mına deputatlarыбыз Aybek deputatыбыз өткөндө meçitin baştalışından başlap эле baştalat degенде эле келип бизге кандай иш болсо айтыңыз, техника, ошо коң, шагал бүт баардан жардам беребиз деп өзү келип балдардан айтып отур. Рахмат ал кишиге. Өзү да өткөндө келип бар жогун көрүп, дагы неме кемчилик бар. Эгер неме болсо бир күнгө мен ушу Кудайыны кылып элди топтоп, элге ашарына мен тамак ашын берейин деди эле. Bu maçtga buyog'i Paxtavoddan, buyog'i Shamaldisay, Arslanbob, Burgundi, buyog'i Suzaq, shu butun atrofdan kelib shu yerda juma namozini o'qishib ketishardi. Ya'ni hattoki bir kun murda kelib shu yerda yotib, ertasi juma namozini o'qib keyin ketishardi. Shunday bir qadimiy masjidlardan edi. Shu masjidimizni hozirgi kunda janglanib Mana shu bütün bunday qarapay elimiz kelib turib kuniga bir 50-60 tadan katta hashar kunlari mana bugungi kunda ko'rib turasizlar o'zinglar 100 dan oshiq odam nima qilib kelyapti, xizmat qilyapti. Kim qo'li bilan, kim puli bilan, kim boshqa tomon bilan yordam berib kelyapti. Mana bugungi kunda shu asharga Aybek ukamiz şu 100'den artık adamga bularga patasını alayın degen niyette öz jigitlerimden gelip durup şu yerda xizmat qilishib o'tadi. Aybek Алтынбековичтин бирге салымдарын айта турган болсок, абдан көп. Бул эле мечитке эмес, район боюнча бардык мечиттерге жардам берип келатат. Бүгүнкү күндө не только мечит, көчөдө мектептерге мебелдер жетишпесе өзүнүн чөнтөгүнө мебел алып бергенге чейин барып атат. Анан бузулуп калган эски мектептердин зданиясын курганга пландарды киргизип атат. Бул жерге дагы где-то колунан келген жардамдын бардыгын берип, мына бүгүнкү күндө 200 адамдай Базаркон районунун центринен ашарга келген инсандардын продукту питаниясы менен камсыз кылып, өзүнүн жанынан кой союп берип, мына элдерден маталып отурат. Eski meclislik canlanıp Allah kalasında ülkenin yüzü olmuş iş başkalığından birinci tacımızlar bir kadar bakım şu işlerin ilgili bir şeyler hizmet kılatan ustakelerimize yerde daima duasıyla, patasıyla kolda tutulan aksakallarımıza bağırın Allah'tan özü yakışıklar atar. Amin. Kanday hizmet kısa bir iş kısa hem candan verirse bağırın Allah'tala cennetten kasıl üyleri duruştu Allah'tan. Allah'ım bunu gömler bir tuğanlarımız evlerin altına ait, evlerin altına ait şu meclisliğimizde yardım verip geri atacak Allah. Amin. Yüzü yarı olsun, imanı müstehkem olsun. Niyetini ak, dilini hak kıl.